kiongabana Ajamero na tigiti ya kiama kia Jubilee JR Marete nonanitie kwaga kunganirwa kwawe nyuma ya ndagitari Fred Matiang'i kuga bota Jubilee bare nyuma ya Peter Munya kujokia gitekeu nere kinya onekete kumenedia Munya kimuodia nembi athithiria Mero kuma aregitene kiongabana na kinya are minister Motugikare ne akwathira Nkuruki. Nyuma ya igoro munini wa mutongeri wa kiama kia Jubilee Fred Matiang'i gutumiria kiama giki kirigwa tambaru Peter Munya ni mutongeri wa kiama kia PNU kuragite kiongabana Meru. Na chama hii ya Jubilee tumeshikana. Jubilee na PNU ni partner parties. Ukiona nikiwa hapa nikisema sisi tuko na Peter Munya, msifikiri eti ni mambo mimi nimejibebea. Neki yetu ilikubaliana twende namna hiyo. To support huyo candidate. Na JR Marete ni murwirigite kiongabana na kiama hiki kia Jubilee na shumiritie kuonania kuria kunganirwa kwawe ni tagaria riu. Matiang'i akiuga angaiba gwatanirite na Munya angabethirwo angameru anganwe baga support angabatina governor candidate angameru ki Jubilee na uni officially bithirwa ndi ki Jubilee ndina Jubilee number ndi candidate wa Jubilee. JR Marete na ithukirite Peter Munya ni kiria kuganuka kwenda gwiko wenkande bene na nikyo gitumia ugite aramirite bya mabiere akiuga no kare no gwa akimwira bati kurungamana kiama kiawe akethira kirekana na kiama kia Jubilee kiria rungi nakyo na nduka ja kwithirwa kono itireno ero kanya miaka 10 miaka 10 we anga ICS anga miaka 5 we governor na ndio achoko geta kwerenchana kairi ni kenda na ndio thithirwa zoning yani we ko wenka ke withirwa igwanka ke ketho we kiamene kana okstrandite ja kiondo biamene biri ugo PNU bado we Jubilee na ndikiuria gyako igiki imbio yongo egukirwa ugwa ibwai kino tionto manete na chitirite jore ugungia chitirite nikendethirwa akenda akiromba giti kia governor na ikethira uni chitirite ndomba giti kia governor na ugo PNU kino tionto manete ari Jubilee imbito gwetania ugo bwiri gwetho we kiamene gyaku kamenyera bwaku we Munya nani ngakarage gyakwa nani ngamenyera gyakwa bwa kuongera JR Marete ariuga ni untu Munya na Matiang'i ni achore nikyo gitumi bakwenda kumurira mubuko akiuga gutina kaunti ingi kiama iki gitikirite kuthithia zoning tuko tomba kwetha twina zoning Meru aki ati twetha tukiuga ati na nontu Munya imuchoreo Matiang'i ethiro na ndu no thithiritwe zoning ari wenka na au ange kundi ati no kuthithirwa zoning akairiri nontu na ndi agreement yegwirikana rio kamunya ati kurunga maende presidential candidate kana nya deputy wawe no na nyawa batwire ochetha ngemu chiae chia national ketha muntu national na ari aichethera national ICS au kana no na imbi achokerete nturene kaire na kuja kuthangikia antu amantu ja Meru ja thithua ni antu baberu nikenda Meru yumba kwitho ino garuruku muthiene JR na ugite we kwatwika kiama iki kia Jubilee gikathithia zoning aja Meru watitikiria ukaragwa geta gwatimbarubawe baraba gatonya garune na bethire bakirita mwerekera jonge jo mweru nyabo arigeria anga muntu atirunga mana Jubilee anga atirunga magote does not matter kura ni antu bena jote bia mabiethera bia na kura batu tukarunga mana eventually no ntunde mumember Jubilee na ndina right chonde cha kwethwa ndi arandi at the end of the day umabo achumi keripotera ndito shawero weekendi reakwari etwa ni mutuge kare.